I svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na kanalu. Danas igramo na Blood Money Hard Play serveru. Danas ćemo malo odigrati, ovo je posljednji video u ovoj godini. Evo sad ću čestitati 2018. godinu. I da, danas igramo na Blood Moneyu, danas ćemo malo vidjeti kako su oni uradili taj novogodišnji edition servera, vidjet ćemo malo mape. I ako želite i vi da uđete na server, samo se priključite, odnosno napišite IP, svoje ime i to je to. Imate na forumu isto sve i svašta za žalbe i tako te stvari. Idemo napolje, sad vidite tačno ja gdje živim. Izlazimo napolje. Kao što vidite živim u Las Ventura, sad ćemo vidjeti gdje je tačno. Znači ako ovo love ovdje, onaj glavni put, znači ovdje. Uglavnom blizu je Los Santosa i meni se ova vila sviđa, inače ovu vilu sam našao na buy, ali pre jednu godinu dana kad sam igrao na Blood Moneyu, isto sam imao ovu vilu, ali zbog neaktivnosti prodala se, jer nisam dosta dugo ulazio i rekao hajde opet da krenem da igram na Blood Money, ja opet sam krenuo. Što se tiče ovog novogodišnjeg editiona nema ništa na tek zdravima, tek zdravo su inače isti. Uzet ćemo Clover, nije ni bitno neko vozilo. Ovdje najbolje, napunimo malo goriva. Kao što vidite ovdje već su ovdje jelke stavljene. Evo ovdje ima jelke, ima neki ubogovani pokloni, ali dobro nije. Kao što vidite ovdje imamo ovaj auto Clover, on nije nešto skup. Inače vi mislite sad ja imam 81 milion, vi što igrate na roleplay serverima, sad vi mislite da imam ja 81 milion, to je nešto puno sad, ali uopšte nije puno, to je onako nešto osrednje, malo manje, onako para da imaš. Evo približavamo se Los Santos kao što vidite i evo nas ovdje. Evo već imaju mnogo jelki ovdje, stvarno ja mislim da je mnogo pretrpano ove jelke, ali dobro, eto, nije ni bitno to toliko te jelke. Ovdje imamo neku trafiku, ovdje imamo ka crkve, da vidimo kako su uradili, nećemo ulaziti da ne trošimo bez veze vreme, ali da vidimo kako su uradili ovaj prilaz tu, te jelke, gore nema ništa, vidim nije ni bitno. Zove se crkva Neymar Boris Dragunović. Čudno ime za crkvu, ali dobro. Neki zovu čak i ovo hram Svetog Save, da eto. Idemo da vidimo kako je burg, odnosno ovdje se zove to Mali Buda. Isto i Vajnevu da vam pokažem, ima dosta jelki. Uglavnom sve su jelci, nigde nema nekih popova, što je mala zamerka, malo veća, ali dobro. Stavio negdje neki popom pa da možda da se pokupi za novu godinu, ali nije bitno da tu VV zna. Idemo sad do burga. I ako se već niste subscribe-ali na kanal, subscribe-ujte se i lajkujte obavezno ovaj video. Hoćete da nastavim na ovom serveru da snijem da imamo neki malo veći serijal, ali dobro, to nije bitno. Vjerovatno ću da nastavim bez lajkova, ali lajkujte se, subscribe-ujte se. Pa što vidite ovdje burg, čudi me da nema ovdje neki ulaz ili nešto tako. Samo energy. Pomešamo tastaturu da vratimo. Evo sad je dobro. Ovdje imate kao neki sneg da se topi, kao nešto u tom fazonu, nije to jasno. Ovdje imaju neke trafike, neke bus stanice, hidraulik što je lepše spušten. Ovdje imate i ulice, ova ulica se zove Topola Ghetto, ne znam što nije bitno. Evo i ovdje imate dosta tog snega, otopljenog snega, nije skroz, ali jeste otopljen. Ajde da stavimo nešto ovdje. Da pravimo auto i da stavimo neki tekst, nisam imao tekst, imao sam pre, ali vidite skida se čim se relogujete sa servera. Fali mi još 2 sata do levela 10. Evo idemo sad do oglasnika, inače ovdje oglasnik nije banka kao na ostalim serverima. Dođete ovdje kod ovog čovječuljka, date oglas. Ovdje ima neki lift, ja mislim da su na vrhu ove zgrade, kuće. Ali treba naravno
ključ od lifta. To ćemo provjeriti u nekoj drugoj epizodi kada budemo imali heli. Neko će pitati mi da heli da to malo istražimo. Evo ovdje je banka, ući ćemo u banku. Ovdje je lepo kulturno da parkiramo vozilo. Pošto tu negdje vreba policija, odnosno saobraćajna policija. Ova lika možete da udarite da nestanu. Enter kucate ako negdje ulazite, opet kao odmah oduzeto, ali ovo nije to ništa. Evo sad nastavljamo video neku mjuku sobu, imamo trezor. Evo kad zatvorili smo, pa možemo i mi da zatvorimo, ako nismo policija možemo i da otvorimo, da uđete tu da opljačkate ako hoćete, ako ste u nekoj bandi, ako imate ekipu, ajde izađemo iz banke. Uglavnom dobra je banka, služi svrsi. Ova malo psuje fari, dobro nije bitno. Inače šta se još da vam kažem, a nema ništa posle, možemo da odemo još do opštine. Inače meni je opština ovdje jedna od najboljih mapa na balkanskoj sceni od opštine. Iako ovo hard play sera ne može se meriti sa nekim drugim serom ovdje nekih cufama, pošto nisu ono roleplay baš mape i to, pošto kuće su na sve strane. Ovdje ima previše jelki, znači jelki inače rastu iz asfalta, ako niste znali sad znate. Ovdje imam pešačku zonu. Inače ja mislim da policija može ovdje da dođe i da podigne ovu zonu i da ne može ovdje da prođe. I može da vrati kako god. Ovo ima sličan auto nabuđen kao ja. Evo izlazimo ovdje. Neću da vadim sad oružje jer smo na trgu. I onako ne mogu da izlazim, a vamo da damo koji dinar. Odnosno da bacimo, mogu da bacimo 5000 evra, hajde da bacimo. Želja je tu bet, nek bude ta želja, možda se i ostvari, nije mi jasno to, a moja baš želja. Evo i ovdje imamo to, šta ovdje, možda se pokupi nešto, nije. Ovdje imamo nekog lika pozdrav za njega, enter, još nekog lika šta je AFK. Inače u svakom interijeru možete da budete AFK, iako piše ovdje samo da možete u AFK zone u svojoj kući, možete bilo gdje, samo da je interijer, možete da uđete. Evo ovdje imam otkaz, faktura, skini ključ. Evo radnice me pozdravljaju, vidite već me znaju radnice, šalim se, univite, ne znam da li da izađem iz ove orode, ne znam ni kako se zove, mislim da je Sinovi anarhije, nisam siguran. Pa etiket, poslovi i respawn, nećemo da respavnamo sad vozilo jer treba još neke lokacije. Da obiđem sad da vam pokažem još jednu zanimljivu stvar, da vam pokažem inače berzu sam zaboravio da pokažem, sad idemo do berze, inače berza je onako jedna od najposećenijih mapa na serveru, odnosno stvari. Što je još zanimljivo, ako ste ja mislim level 3 ili tako nešto, ako ste malo veći level, ako vozite pogrešnom stranom, kaznit će vas Robocop i onda morate da odete da platite tiket. Košta 90 zlatnika, nije baš jeftino, tako da nemojte da grešite strane. Ovdje ćemo da ostavimo kola, pošto neko možda nam gurne se respavnaju. Inače i ovdje isto ima jedna ogromna jelka sa poklonima, to su jedino dobro uradili. Baš me zanima kako li su ovu jelku povećali, odlično su ovo uradili. Ili su ovo povećali ili su okitili, nisam siguran. Ovdje imam neke poklone, malo zabijemo u zemlju, nije bitno. Ovdje imate svašta da kupite, ovdje imamo neki objekat, ja ne znam koji je objekt od ovog kruga što stavljaju svugdje ovdje na mape, ali nebitno ovdje imamo nešto B-maleti, odnosno Blood Money, razne zamene, dobro. Znači ovaj klip izaći dan pre nove godine ili tek sutra ako gledate srećna nova godina opet, iako sam već rekao. Ne znam šta još da vam pokažem, još malo ćemo ovdje da prođemo, pokazam sam vam banku, opštinu i sve te, kažemo zanimljive stvari, možemo otići do moje ORG. Evo ovdje odmah ORG, blizu spavnam na skill arena. Vikings ja sam pogrešio za ime ORG, ali nebitno, možemo ovdje da uzmemo pipi, odnosno neku pojlicu. Evo uzeo drug sa hrani. Ovdje imate ORG, uglavnom tu imate vozilo da uzmete. Pozdrav members, pozdrav za sve članove, ima nas dosta u ORG.
i pozdrav za lidera Mareta. Ako bude gledao ovaj video, pozdrav za njega. Evo ovdje ima kuća, 3 musketara se zove, ima da se zauzme isto. Evo ovdje ima zabranjeno parkiranje. Ja nemam ključ od kapije, ali imam ja svoju kapiju, odnosno svoju kuću. Ovdje mogu da završimo video ovdje, da lepo stanemo, ako smo malo izubijali ovog lovera, ali nema veze. Ovdje ćemo da stanemo i da završimo video. To bilo to od ovog videa, vidimo se u nekom sljedećem, pozdrav.